Big FM 92.7 RGM kia kani o. Hi tun tu ma hi chom beng varna hian Statue of Liberty hmel ti Lapuii Chawngthu zia hi kan lo shil ve lokng cheu o. Hi middle school rap phatchin chuan in Statue of Liberty han ti hianin enge ani ti kan hrengal deuh mai hlomo me. Ma se hmel hi singer puan thui khol siam chuak tu pa nu pui thi san Isabella Boyer hmel ani ti kan hreto hlom kher lo mai thei. Enga tinge Isabella hmel chu Statue of Liberty hian a put thei mai poin lo ti mai thei ngai thli chun zom zai lang o. Isabella Boyer I nun hi thon thu beng verk le ngai nom zet mai ang hiania Paris apianga apa chu African mi pastry siam thin ane pastry siam thin ka de chun chang siam thin jing mi kha ani o anu chu English mi ni thung ani chu a ming moi tak Isabella ti hi a hring nun moi taka chersak tu ani hial ta ve ang Karlova moina dang lambi ka kau ani ti kha alang chho tarenga kumsom ni mi ani in pon thui khol siam tu Isaac Singer anen anin neya heti lai hian a pasal hi kumsom nga mi ani to ni a pasal na boral san nu hianin rampuma me che hausa ber lo ni ta chutia me thai hausa lo ni ta ka chuanin lusun thom noya in phum bo renga tan chuanin ala thalai zek zok de ubok nen Siat na thar le chawna phurom tak tak te dapin khowela fangkwala chutianga wa kwalvel na lama chuanin lungdum tu dang a char le tareng mai Dutch mi violin tun thiam Victor Ropstead a pasala anei le ta a pasal thar hi khovel milar ani baka arlania pasal arla lo ni chuanin Isabella po chu countess lo ni ta ni chutia hausa boxi din mun sang taklu ani taksi a chuanin Karlova America le Europe rama mun changka nga de chuanin a chang tu nu ber ani ta hota khovel huap thil ti puya po so man ni ta cham chi boka chutiang muna akal na pakhata chuan ani French mi milim siam thiam lar tak mai Frederick Bartholdi ne nanin ton tak ni Frederick Bartholdi United States zin hi heram hian aril ruah ne in a hi na samea aramazau si mi puyan thanem si leilung hausak na lan nga boxi Isabella ne na hanin mula hianin United States zalen na chinche na milim siam tura ngen na po alo pom feldiam to nge ani he milim hi United States ram zalen na champha voi za na an ngai Lapuii zia entirna tan French ramin pek an rilru kania mei chelim lian mangkheng akut le lama mei cher keng akut le lama United States zelen na puan ni in zia na lungphek keng siam tura ruwa manna akalai me ania Bartholdi chu Isabella hmel chuan a hne hle maya amilim siam tur melatan manatan chuna du tariau maya chuti chuanin Gulf of New York Battle Island a chuanin milim lian ataksa manlai pathian nu pianzia Isabella Boyer hmel pusi Statue of Liberty Lady Liberty anti fo bokchu din tirani talu amai ni chu Isabella hi mi padu chi tak ani nge ama hi azeve shim ni doni mel thadang lam tak ani wangte poni ma anale apathum na tan pol sahicha thilmoi lam lakhom tu lar tak pasala nei le a heti lai hianin ama po kumsom nga mi alo ni ve to a kumsang ka zakwa pali khanin Statue of Liberty mel nei tunu Isabella Boyer chuanin ale shing nun chhir zawin Paris alo boral vetani kumsom ruk pali mi ani a heti lai hianin ataksa chu pesi thlan mola phum ni tama se a melero bedlo thir kar chunga la hoi wa America ram chu ramzalen ani ti chinchia na alani ta reng ani Siat na tizawatan Lady Liberty hi atira chuanin darong ania tuna chuan a hring ani to a soidan dang ate chuanin asiam tupa hian amanu mel zul zui siam ani ti te anom bokani check-in kumtin voice daru ka deng thin ti te kathan zeptel vele zo ani chu ole khati zong kha tun tumata na bank tivar tu huanga Statue of Liberty mel Lapuii Chawngthu zia kan ngai thak thei te chunia he ka show bi ka hianin kan bank tivar thei tu thunga inum tak tak te klo chiar chuak thina melong ngai thak sak ve fo don nia
It's me, your RJ Mickey, signing off for now, and keep listening to 92.7 Big FM Rimoy Kidangnen.